setoran si Acong, Bos. Oh iya. Nah, setoran si Ableh, Bos. Ini doang nih. Cukup lah, Bos. Cukup apaan? Buat ngamar si Ono. Oh iya, pinter juga. Iya. Gila, Bos. Kita semua minum ya, minum. Iya, Bos. Oh jadi gini, lo udah jeblosin gue ke penjara, lo pada asik-asikan minum di sini. Gak ada otak lo pada. Santai dulu, Bro. Minum dulu. Gue gak butuh nih, gue butuhnya lo. Udah santai. Kita bisa ngomongin baik-baik. Ya ampun, mak gue nelpon lagi. Iya, Mak. Hah? Kecap? Masa Opik suruh beli kecap sih, Mak? Yaudah deh, Opik pulang deh sekarang deh. Pada lagi seru lagi tuh. Woi, mana nih? Mau pulang, suruh mak gue beli kecap. Takut gak mak gue? Ah, bantar beli kecap. Ah bodo amat, mak gue beli kecap.